kumdalesini taramanga dathokiba Sandel Army Ambush case to senaba aina tinkraba lalolo KYKL gibiyo yama National Investigation Agency NIA na pari hai Kairau kuno da Ayus Hospital sabi kita bagi technical and promotional sale koba agency ke sini kre agency sini blueprint hack pilek paga sabi orang ni hanya help minister Zainta Kumana umno kre social media ki paudi miyan na thasa ba wari adabu miyan na thasa ba thamna riba media house singa ethics khang na satiyo hai na IPR minister thongan peswasina apil torok India madi Myanmar ki mari phagadan bagi pandam da mioi kuntra manga na saba Manipur ki nupi football team ma thas ki kun mari da mandali ki da impal tha dolok ne hana RTC fasana na phong dorok amasung mori hospital ya batangar ba gynecologist doctor transfer to batar ba dia akan mkhongjang sanction gani haina mori ki lusing basing na section wa thamlat Mayam bokrom jari adon ni bri bas impact news ni ai ke thoksom na hosik pungja si phau gi maroi ba pau sing miam da pizari ingkum jale sini taramanga da thoke Sandel Army Ambush case ta sena ba aina tinkar lalolu KYKL gi miyo yama National Investigation Agency NIA na ngarang phare NIA na phar ba miyo di Naurem Premkanta Singh Elias Bandam kawi NIA gi website ki matung ina mahak Thobal district ki manung sanba kaksing irum mapal dagin hairi Panbay abadi mahakili kun takpong ngamba mida lupa lak adi ki manapi ken haine agency asina lautok ki balai krabani mahakpu NIA amadi Manipur police ki apun nasata ki ba operation amada phaki bani adabu hoji phawi oina mahak karamba mafam dagi phaki bano haiba khang bangamdri report amagi matung ina mangon dagi pistol amadi kapayari ba maru manga yawba pistol ama phang bangam ki hairi mahak ambush asigi matung dagi jiba khangdana lairak ki bani Imphal gi special NIA court na mahak ki matakta non valuable arrest warrant issue tawkhre ningsing bayai ingkom jale sini taramanga ge January da Sadal district da Taruk Suba Dogra regiment ke army personnel sing da sathaki ba ambush da army personnel taranipan hakki bani ambush asina awang nongpok lamdam da Indian army ke matakta sathaba ambush ta hoji phawi khwaidi ge na sathi ba oiri Imphal ki karau bitra khunau da lega daba Ayus Hospital sabagi thabak technical and promotional sale koba agency ta sinakre agency asina blueprint pikhalaglaba matung athubada saba hona thorang tori hain health minister Zainta Kumana na phongtokre Manipur lenga ki health directorate amadi youth organization khagem pali na sinduna ngasi khagem pali huidrom laikai da pangthokiba nomi goiba health camp ta sarugya ba lakiba minister Zainta Kumana wafam asi phongdokibani minister Zainta Kumana makhatan haikibada Ano balenga kasi health sector da khanaba miyeng sang bahore mafam kaya da leriba ana laing sang sing hena phagatna bas honari health sector phagatna ba khongthang ama oina kairau bitra khunau da kairau block office eramba mafam asida Ayus Hospital sanaba urem uyung tamkhre hariba hospital asi TP cell na sagada bani agency asina blueprint hack pirak paga saba hogani loinana ngasi health camp pangtok liba larik primary aided school asida Ayus ki ana lying ki thorang ama supai khalagani masida natana yoga sajal tobi khodong saba ama sole helagani haiki health camp asida khagem pali amadi akoi bigi miam na laktna lying ki loinena health directorate ki maiki ki lemna hidak lak taksu phanghan ki kairau bitragi na matam amada office oramba SDO bi office oramba madugi video blog en khangna jaga do koi na Ayus ki hospital ama tokse na haibagi panam da koi maduma foundation to laying dogre masi hojik TP cell hadana agency ama engineering agency ama da koina work to interest ore adu high TP cell ma dugi blueprint habitai karam mong sadoi no paisa kya gi estimate kya no habi singse mogi engineering agency ni na moina ko de pikhalakani adu madu pikhala matung da madugi blueprint gi matung ina kon madu ko yam thuna saba hongna bani honari Social media ki paudi miyam na thasa bawali adabu government sakhang laba media house singi paudi miyam na thasa bathamnei maram aduna media house sing na masagi tics kana satpiyo haina information in the public relations IPR minister thonga beswas in apil tawkhre wafam asi ngasi regional fellowship of face na sinduna Manipur press club pangthokiba thagi journal lanmai thanbi ki taruk suba bolung ki ahan ba issue fomu thoramda saruk yaradana minister na phongdokibani matam kuina lebdo roba matung lanmai phan
lamai thanbi ki anoba edition ama phong bada harawa phong doladana minister na makata na phong dokibada kunai ma saukana bohana bada ing tappa tangdu laitaba sangi ing tappa maraset palaitaba kunai adu saukat tinthagani Maramaduna kunai ama bu asum maikai da puna bohana bada media ke asop thodang lady bini haina phong doki loinana India ke Prime Minister Narendra Modi ki laingak lak pataki good governance ki wakalon putoktana government ka miamga amatte oina punna sanmina na bohonari Maramaduna government paikhala pahirang khodimak miamgi participation mathau tai miamgi apama masong mot yaudana government ki thabak tharong khodimak ta government khaktana mai pak na pangthok pangam loi haina so phong doki What we need in the society as of now is only quality, not the quantity. Social media is social media information is authentic. Sarkar gi natraga media house amana phonga iba pau city ekuna achumbani haina praja puna magna amadi section khudi magna lawri ba pone ba akhoi gi quality inferior natraga information unadequately phonga gadi kamai tawdana akhoi gi posi chakkadoino si swaida la e praja marakta natraga akhoi government gi natraga any kan section khudi makta akhoi masina akhoi gi mislead tawba natraga misinform tawba oina thokpagi posi chauna la e India amadi Myanmar gi marakta phaba mari thamna gi pandamda official yauna mioi kunthra manga na saba Manipur gi nupi football team amanga thas gi kunmari da mandale gi nam imphal thadolakni hairi hedamasi gi matang da state level committee for operationalization of AGS policy convener RKC Basadanga si masagi yumda paumisinga unabada haikibada mamang sahida pangtokeba sangai festival manungda pangtokeba Myanmar amadi Manipur gi nupi football match adogi makatarak poina nepidio amadi mandale government lakpina ba hairak patagi khongsat asi satkadabani Manipur gi nupi football team na thasi kuntareta sagang state ki nupi football team masanagani aduga thasi ki kunipandana mandale gi nupi football team masanagani khongsat asi ke saroga moina thasi ki kunma pandana Manipur gi lalolitik tauriba mioi singa mandale gi lalolitik tauriba mioi singa tongan ba mifam ama pangthokani mifam asina leibak ani gi marakta lainari ba lalolitik ki batang da khanagani khongsat asida Manipur gi Chief Minister Nongthonwa Beren bu se guest oina saruk yana ba korok kibani adubu Chief Minister di asin bathabak laibana saruk yara roi adubu Sports Minister Lekpau Hauf ki bamdi atai MLA kaya saruk yagani haiki Cabinet approves paid to help India Myanmar border crossing si pura akhoi yam sang na ngaina dana leiram ba pot se si yarni Myanmar rongi nipido da cabinet na su approve tawre aduga India gi cabinet na so approve tawre hojik la ka da ba pot si di kana gu mana visa si Kolkata dai pai bi raga anytime chang ba yarne ba most probably I am the assure tawjage ai pra assure ti tawjadra su ai gi phangba source da gi tang kuntaruk sida Myanmar dagi achawa officials mayam ama India gi 26 January lak pasida sigi MOU si sign tawna drai si ai am thin tha Legal rights on women haiba thimda nomini sub da sata kataba legal awareness program ngasiti ki sata ba hokre tharmasi National Commission for Women ki bating makata Manipur State Commission for Women MSCW na sinduna kongapat mantri lekai community hall da pangthoke bani ngasiki tharamata da saru yakeba MSCW ki chairperson Dr. K Sobitana nupi singta chataba makal makha kya gi miyon minai amadi awaba saitheng kaya asiti ke karam na ngak thokani haipigi matang da miyam da mamutana khangan nabagi maroiba pandam da tharamasi pangthokpani miyon minai gi saitheng nanglaba so laibaga sugi nupi kya nan logi thong da nupi amagi sapsaba hak mapung phana khangdabana hen awaba maisak khangli nupi singi hak sapsana khangtoktuna miyon minai da senari ba miyoy sing matik saba serak pi ba mathok tai matik saba serak pi dabana nupi singda sataba miyon minai gi sang nongi hengalali bani nupi singi hak sapsana phangna bagi pandam da state asige kasin koya yona tongan ba khongthang kaya MSCW na faikali haina mahak da phongdoki masi nupi katasunate crime tholi basi nupa aduga nupi aduga khoi environment sinsinani maram maduna khuding ma asi punna aikoina khangminar ba matamda aikoiga asugumba ba yamna India gi akoigi yamna marui ba welfare society ma semagi pandam ma se masi soidana phanggadabni aduga kanagumana aikoina karigumba phataba thaba tawrba matamda akoigi dandi se sapsana phanghandabadagi masugumba akoigi casing ase yam toina masi thoi aduga masi damakta su aikoina kari karamba pambaina akoigi police ki matengna akoigi court ki matengna
aduga tongan tongan ba like akoi gi department mayam ase khusam nare haira kanda masi kar main tor ga short to dege haibegi matang da bharat sing thungna akoi national commission for women sina tongan tongan sentan kaya pakhat pe haira kanda masi kaya tongjaw kaya ma piri Siroi Transport Cooperative Society Limited Lamsang Branch na sahi khudingi pangtutna lakwa nungsi sanaba thoram haina mingthon ba miyang mifam handak sahi gi oina ngasi pangthokre Manipuri pur khuding mak punsinduna setpa mari ma sagatuna apun bakunai ma semnawi wakalon da pangthok liba thoram ase lamdeng khuno lampak da pangthokibani thoram ase mapung oina Uripo Assembly Constituency Lamsang Assembly Constituency Sengmai Assembly Constituency amati Site 2 Assembly Constituency da Siroi Transport na service toriba Assembly Constituency mari asika na sahi gi oiba nungsina bagi asetpa mari sagat mina bagi wakalonda Assembly Constituency sing asiki social worker maira paibi club amati tongan tawa lup singi lusing ba sing na saruk yaduna pangthokibani tharamada State Planning Board ke deputy chairman oibata natana Handloom and Handicraft Development Corporation ke chairman S Rajen hai afaba transport service laibana transport service laitana sakot oithok loi adubu afaba transport service lehen bana afaba lambi thong mathok tai maram aduna miyang imhit oriba singna lambi thong matam sana samjin na honaba tangai phade haiki afaba transporter leiraba kanda aikoi gi sigumba communication phagalaba kanda da aikoi chawkhat pagi kumang chawksin bai henjalakadoribani transport na asuki matik kungi gai transport na asuki matik fajana palbi ki seva tauri gai service tauri gai di aikoi leiriba praja aikoi gi matam gi aikoi gi darkar oirakpa pota aikoi mado kudak da aikoi ngamna ba hona gadoribne ba masida muk darkar oildi siroina transport phagalangna ba hona bada केंद्र सिगी म्यूट प्रजा न थागलिबा एमएलए ओइबा केंद्र की प्रजा की म्यूट ओइबा इन कम्युनिकेशन लंबी थोंग फानबम सो आइगी थौ याम दरकार लैयो कुंबी अवांग हाई स्कूल प्राइवेटाइजेशन तौबा यारोय हाइदुन ngasi wakan ifam phamkhre January ge hoki patang tara da Bisnupur district ke manung sanba Kumbi Awang High School da school privatization tawduna mahiroi singming san ki wahog da phogdok ke wafam adoran ba yumpham yawda bani haina ngasi thodok wasi ki batang da school management committee Kumbi Awang added primary school ki secretary Nomaithem Mohindro na phogdokre wafam asi ngasi school asi da tholi ba wathok asi ki matang da miyam gi oiba wakan ifam phambada mahana phogdok ki bani mahana makatana high school asi wana honaduna lakpani masida mioi kharan school asi bu privatize to yaroi thabak ki potharaba headmaster Budhishandrana phogdok ki wafam aran wafam niamadi school asi da tok liba watok asi government athuba matam da loisin haning bagi apa masu phongtoraki ngasi gi wakan infam da mahiroi ozamat school management committee ki mioi kana sarugyaki People's Action for National Democratic Movement Pandam Gini Pansuba Foundation Degi Thoram Ngasai Manipur Press Club Pangthokre Peace Unity amasung Development na motto iduna linkat kiba organization asigi ngasai pangthok kiba thoram aduga mari leinena wangang bada lobasigi Secretary General as Manausa Kuman na phongdok kibada Manipur gi integrity te signara pa koding makpo ngaktok pa haibasai pandam gi aset pa wasak ni Puruk kaya na pun kundamin dari belandam asida emotional integrity sakana ba badi he na sesena bahona bada Yamna tangai pade peace leirabadi unity leirakani unity bu leirabadi development program kaya mapong phana pangthok pangangani haibasi lobasi ki thajabani loinena bandamna United Committee Manipur UCM gi maroiba component organization ama oibana UCM amuko amadi CCSK na torak pathabak thoram singda thongtang yadona lakli haina suphongdoki thoramatu da tongan ba civil society organization singi lusingba kaya na sarugyaki All Manipur United Clubs Organization Amuko lingkat ke basahi kon mga sorokpagal iroina na laliba February 32 da Amuko ge Silver Jubilee celebration pangtolagani hairi ina masige mari laina na ngasi kwa kaiten na label basig office ta pamising una ba madai Amuko ge president PS Deba na founder pada Amuko hek lingkhalak pataki ngasi phawda Manipur khonai ge apun ge saktam kai handana thamna ba madi tongan ba isu kaya da miyang apun sanmin na na lagli Manipur ta kundari ba tongan ba purup singi barakta khena ba thamdana ikoi pumba amatani haiba wakalon da ngasi phawda Amuko na sangselakli pona magasi miyam gi minusi ba di bating na ngamli bani haina phongdoki loina na Manipur State Film Development Society MSFDS ki auditorium da namit ini sunda pangtok kadariba lobasi ki Silver Jubilee celebration numita sida ban strike na singba mata tawbigano amasong tharamasida miyam na sarugyabi haina afil torokli Manipur miyam na ngasi phawba amuko da mateng pibirakpa amuko da support tawpirakpa aduna
मरम ओरगान अखोई चही कुनमंगा से अखोई ngasi फाउबा मियांगी दमक थबक तौब ngamjariबनी अना चही कुनमंगा मपुंग फारपगी थौरमची मणिपुर लैबिरिबा तोंगान तोंगानबा फुरुकी लुचिंगबसिंग मरु मपांगसिंग इचिलिनाउ इमाइबेल लोइनना तोंगान तोंगानबा हिरमद लैबिरिबा बिजनेस कम्युनिटी सिंग हानदगी हौना मतेंग पांगबिरगांदा अमुको हिंजरकपा अमुकोना थबक तौजरकपदु हारिबा चही कुनमंगा मपुंग फाबगी थौरमसिदसु मतेंग पांगबियो हाइबा वाफमसी आई थमजरी इंडिया स्कीम वर्कर्स सिंह तंगाई फदना पिपम थोप हक सिंह पिगदबनी हाइना लेबाक सिन तुन संगसिलेबा खोंजंग सरोगा मोइना ngasi तौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांगबंदा लेबा कम्युनिटी हॉल दा नोमुई ओइबा प्रोटेस्ट मिफम अमा पांगथोखरे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मणिपुर सिंद्र पांगथोकपा मिफम अदुदा ट्रेड यूनियन की एल सटिन कुमार KSS शांता आइटुकी ए शरद अंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन मणिपुर की प्रेसिडेंट आई सनातोबी देवी ऑल मणिपुर आशा वर्कर्स यूनियन की लुसिंग आर के प्रेमावती सरुक याकी जनवरी 13 लेबाक सिन तुन संगसिंगदबा खोंजंग सोगतपोइन इम्फाल की जेम हॉल पांगथोकदबा मियाम मिफमदा मियाम पुना सरुक यामिनदन खोंजंग संगसिनमिनबा हाइबा वारेपसु लौकी मतंग सासिदा ब्रेक अम लौजगे ब्रेक के मतुंगदा जिरी तुरेल अमदि बराक तुरेल फाउदन स्टेट असिदा मरुवैना जिरीबाम द मिटोप संगसिलकपा थिंगनबा मणिपुर लेगाना लखोलिबा सेक्शन थौरांगी पाव अमदि मणिपुर अमसु मालेंगे तोंगान तोंगान बा ई पाव सिंग पुदुना लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज बु मियेंग तादन लेबियो मयाम बखना तराम नौसरी बलेथन सिके मकाता पाव मयाम द पिजरी मणिपुर मध्य असम की ngमखैद लेरिबा जरी तुरेल अमदि बराक तुरेल फाउदन स्टेट असिदा मरुवैना जिरीबाम द मिटोप संगसिलकपा थिंगनबा मणिपुर लेगाना अकन सेकिन थौरां कया पाइखले अमरोमदा जिरीबाम के सरुक लेरिबा बराक तुरेल अमदि मसिगी अकोइबदा लेरिबा मफम सिंगदा लमकोइबा सिंगे लमथुंगफम ओइना सेंगकपा यापिक असोबोय थोकपा लेरी हिरम असिदा इंपैक्ट न्यूज की अखनबा रिपोर्ट अमा With Assam updating its National Register of Citizens, Manipur government is on alert and has stepped up its efforts. Assam the National Register of Citizens Fong Bahukibagaluna, Ziribam Pauduna State Asida, Ain Kaina, Mitop Changlak Pathingnaba Manipur government na Akan Batabak Sing Lakot Pahokre. Adubu, Jiri Turelama di Barak Turel Anina, Manipurama di Assam ki ngamkai de Labor Maramna, Ain Kaina Mitop Sangsilak Pating Bahibasi, Araiba Tabak Amadi Oidri. Mitop Sangsilak Patingnaba Haiduna Ikuidana, Jiri Turel gi Matakta Saramba Wagi Tonkayasu, Police na Tugaiduna Mahankre. Jiri Turel Amadi Barak Turel Anigi Itinpam Oriba, Jiri Mukta, Police Post Amadi Forest Bit Amahangduna, Lana Mitop Sangsilak Pa Amadi, Umangi Potok Sing, Smuggling Toba Tingnaba Akan Batabak Sing Paikatli. Boro Bekratasu, Police Post Amadi, Forest Bit Hangle, Masina Maram Weraga, Barak Turel Asi, Lenga ki control the Lady Haibayare. Manung Hanjin ba Athapa Mapam Masida, Lengak Amalabagi Mami Karataba Pangjarbasu, manpower Hangaran Bagi Matav Ditari. Adubu, Jiriba Mamadi Boro Bekrada, Barak Masing Hangaranaba, Kana Sagatli. Tangan Punamak, Masigi, Mapam Jekono, Laiba Loan Punamak, Masaga identity proof, Asam with Aadhaar card, Mako with the voter card, Captain Manipur Goina, Aadhaar card out of Punamak, Sigi Bek Halali, Natraki, SP Chapter, report Toroga, Osi, Jiribam Piesta, Henover of the board Masada Lapa, Atupa Maki, and Mokoji identity proof out of the Equinam. Forest official Singnasu, Jiri Amadi Barak Turelda, Tauta Handuna Putarakpa Polam Kudimak, Ningtina Chek Tori. Mari Lenaba Amadi Matik Java Che Chang Yaudana, Polam Amata Makatana, Chalhandri. Suchover can over Queen 200. A queen is Kapam to put in a car. To the other Sangam Sara Tamagadum, I think Kakin be of some. Nakal Amaromda, Jeribam the Lady Barak Turelbu, Nasip Hauba Sangotana Lady. Adventure Palm Jabamayo Kiana, Juko Velida, Trekking Tobachali. Adubu, Barak Tasu Juko Gumna, Nungaiba Mahau Biba Kaktanatana, Mahuk Sagi Pajaba Pukai Kayasu, Ying Kodong Chavalari. Barak Puningtina promote Taurabadi, Koi Chopa Pamjaba, Manipur Gimio Kayasu, Mapa Masida, Lak Papam Nagani. Koina Mapana Telu, the Tingariba, Mayamduki and Agati, Mayamdana Pakala Mituga, the way of Mayam was booked to the lake. From a water sport, the way at the key, Saigi, Kanasida, tourism. Kanasida Chakal and Baya Bagadra, tourism in Lagi, effective area, simply of Mayam the labor. I go and I the cook had the Bahagadra, Natrakatoa Yog, the Bahagadra, Ama Labor Malay, and Masida Pena on him. They the tourism the attraction Bibia, Mayam Toga,
थोक फंगदबगी प्रॉब्लम थी फायदा खतंग मिनिमाइज तो हन याबगी प्रॉब्लम एरिया में याम लई मोरे हॉस्पिटल या मखक्त लेबा गायनोकोलॉजिस्ट पु महाक की मुहूर्त थरक्तना ट्रांसफर तौब तारबदी अकन बखोंग संगसलकनी हाइना मोरेद लेरिबा फुरुप खुदिंग मक्की लोसिंग बसिंग लाइगाक तक्सलकली टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट के सना म्यांमार की गमखैदा लेबा मोरे हॉस्पिटल असिदा गायनोकोलॉजिस्ट अमखक्तना मतम कयादगी लायेंगदुना लागली फुरुप सिंग गी लोसिंगबा सिंगना गायनोकोलॉजिस्ट वाटपे की फिल्म असिना इम्फाल तमना चलगा लायेंगबा अमसुंग म्यांमार की तामू हॉस्पिटल अंगांग उनबगी थदोक कया लेख्रबनी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओइना यामना इकाइनिंगाई ओइरबा असोनबा असिबु सेमदोकपगी महत्ता अमत गायरबा गायनोकोलॉजिस्ट असिबु ट्रांसफर तौखिनबा ऑर्डर थोक्सिलकले थौंग असिना गवर्नमेंट मोरेदा लेरिबा प्रजा सिंगिदमक करीसु खनबीद्रे ताकपनी हाइना फोंदोरकली ट्रांसफर थोलिबा डॉक्टर असकी ट्रांसफर कक्पीबा नत्रगा महूत अमा जनवरी की लालिबा तांग 19 फाउबगी मनुंग थरक्त्रबदी मोरेगी मियाम गलोना अकनबा खोंचंग चंगसिलगनी हाइना सेक्शन वासु थमलकली नेशनल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन काउंसिल निपको की सेरोल अमदा कोम फुरुप की सही ओइना पांगथोक्तुना लाकपा कुमसी सही ओइना सिनाम कोमदा जनवरी 19 कोतरे फाव पांगथोकदरबा गॉस्पेल ओलंपिक की दमक मीटर यांkai सांगबा पाइप कोइल मंगा खोसिनक्रे हाइना हाइरकली मणिपुर रूरल बैंक कुबी ब्रांच अमदी पीपल डेवलपमेंट सोसाइटी का पुनः खोसम नदरंग असितगी मणिपुर पुंबदा सथकदबा लोन खांगोटपगी मेगा रिकवरी कैंप कुबी बाजार बांधोक्ता होदोकरे ngasiगी रिकवरी कैंप होदोकपगी थरमतदा चीफ गेस्ट ओइना सरुक याकिबा पीपल डेवलपमेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी टीएस बिरमंगोल ना फोंदोकिबदा ngasiदगी होदना मणिपुर पुंबदा मणिपुर रूरल बैंक तगी लोन लौरका सिंगलक्त्रबा इमुंग सिंगदा ngasiदगी सत्पा होरगनी लोन सिंगदबना मरम ओरगा बैंक अमदी मियांग मरक्ता नुंगाइनदबा अमदी बैंक सिथबा सितगी खरमखै कनब ngamnanaba होदोकपनी अमदी मसिदा सिंगल याद्रबदी पुलिस स्टेशन नदना लोन खोंगत कनी हाइना मीडिया गी थोंगदा मियामदा सेक्शन वा थमलगी ngasiगी होदोकपगी थरमददा लोन ऑफिसर ए बिराजे कुंबी रूरल बैंक की ब्रांच मैनेजर आई तानसेन अमदी मणिपुर रूरल बैंक लिलोंग ब्रांच की ब्रांच ऑफिसर पी पकागा लोनना ऑल मणिपुर बैंक मित्रा वेलफेयर एसोसिएशन की मियोय क्याना सरुग याखी Lions Coordination Committee of Manipur Lions Club International District 322D nasidana sangai prauda laiba Lions Service Center da founder of Lionism Melvin Jones ki samangni purak suba mapok kumon numit ki thoram pang thokre thoramadu da saru yakiba singna founder of Lionism Melvin Jones ki photo da laisu katn kai kamda bot ki loinana Sentinel Rise Back Challenge haiba Lions Club ki project asiki manung sana miwi singda सिंग यंथोकी प्रोजेक्ट असकी मखादा मणिपुर लेरिबा तोंगाबर संगे तेंगबांग लोने नपुन सेंग केजी लिसिंग मापन लोम मणिपुर के तोंगा तोंगा फम सिंगदा यंथोकी लायंस क्लब इंटरनेशनल की फाउंडर से 140 सुबा बर्थडे नी and he is the founding father adu haiba numisin maktada huji india gi international president oriba Naresh Agarwal ma ki su birthday tare aduna sei khuding e khoina Melvin John birthday si mafam kaya da tongan na Manipur gi Lions Club huji 24 Lions Club ki member sing ji leader mai loin laga khoina leisu kalaga sumaina observation si ngasi de tori anu ngasi da muk henji liba mana international president ki birthday su taba maramna magi apa mai matungina अखोई बिलो पॉवर्टी लाइन लेबा कोई बेनिफिशियरी सिंगदा सेंग बेग सि खाइदोगा सेंग बेग येन नागामपाल सिंजुबुंग लेरक्ता मोब जस्टिस अमसंग रिम्स रोत लेबा निताइनंद प्रभुदा सही कुंगी ममांगदा मिसी मिना थोकी बथदोकी मतांगदा खनननि नखरे खनननि बादो सिंजुबुंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्लब अमसंग सिंजुबुंग वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन सिंदुना सतकीबनी मियामी खनननि बादुदा मोब जस्टिस के अमांगबा अमसंग निताइनंद की थोक अदुकी मतुंगदा युम थादोकन सत्खरबा इमुंग मनुंगी मिवे सिंग मयुमदा हलकपगी मतांगदासु खनकी Department of Education is Government of Manipur amadi Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority Manipur na in-house designing amadi teaching learning material TLM sing sangat pagi thorang kaya paikale hariba thorang asi maru ina government primary school amadi upper primary teachers sing gi season na ba akhana na paikat pani hari yum amadi office ki season natra ba polam sing de ki sem le ba teaching learning material TLM asina mahiro sing da arai ba moong da mahi tambiba ngamhalagani
ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯔꯣ Kolkata da pangthokhiba Eastern India Science and Engineering Fair 2018 gi Science Quiz da Manipur gi team na winner oire Manipur gi team da yariba mahiroi sing adudi Bishnupur Public School gi Thoksom Sagar Sacred Heart School Porompat ki RK Devi Sanam adi Don Bosco Susanpur gi CS Khauteni Model Exhibition da su Mega Manipur School Yarapal ke Nomaitem Langlen Saint Mary Higher Secondary School CC Purgi Florence Nengni Bai Vaiti amadi Fungyar High School gi Sinhanlya Kaising na special prize sing Loki individual model exhibition da Johnson Higher Secondary School Imphal gi class 11 gi mahiroi Tiam Nandalal amadi Acharya JC Bose na ahanba mana puna lauminaki Manipur Peace and Integrity Mapi Council na thokpa serol amada January gi hokki batang tarani thoida Ukrul district ki Kasom Kolen village da Ramtho Fanit haina khangnaba kum hobi kum hai hodokre amadi Mapi Council na homi research ka khosam nandana Kasom Kolen High School da kumjalisini tarani pari class 10 examination thaga da mahiroi sing da lem na coaching pipi ki tharmam so hodokre hairi Manipur ki puari da sagon adana laglaba wangkai thang bat pukri na nomo nomo ki pipam soksel alib asit ki kananaba ngasi thangapat maintenance committee ki thomi sing na excavator season adana sengkre Imphal Municipal Corporation ki ward number 19 ki member na tata truck ama mating piraktana amora kai sing sengtok ni hairi pukri asi luna na lehna bahona bada akoi big miam na mating pangbidana amora kai langsin bidana ba thangpat maintenance committee na miam da afil toropaga loina athu bada pukri asi kalhona ba thabak lokot piu haina su Manipur lekha ki pungning singselakli Tata Motors Genin Oil TMGO Koba Engine Lubricant amang hasi sangai usikol laiba MGT Motors launch tawkre India ki khwaidi ki sawba automobile company ama oiba Tata Motors na puthokpa lubricant si company si ki regional service manager BK Kapur na launch tawkhibani hariba thau si market ta phangniba thopa quality manaba thau sing di mamal tana liter amada lupa chama ga marpu manga da miyam da phanghan gani hairi Manipur People's Party MPP की presidential election लालिब जनवरी कुनमाथों द पांगतो लगने हैं ना पार्टी इस की सेरोला मन हायरकली election असी की दबंग असी पांगतो की बस scrutiny दा ओइनाम जुगिंद्रो शरद कुमार माइमोम यंकोपम प्रियो कुमार एम अमुतोम्बी AK सनातन अमति लाइस्रम कृष्णदास बो खंगत की बगल ओइना वोटर सहूंग बपुत्रा मापन ना भोट हादा नगनी है ना सेरोल से ना मखातारकली हौजिक सानाब की पाउदा अहानबा हाइबो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ट्राउ क्वाखैथेल अमदी YWC पासो एनी माइ पाखरे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की मे मखादा लंगथवाल स्पोर्टिंग क्लब नसिंदना ngasi ayuk लंगथवाल पब्लिक ग्राउंड दा सानखिबा टूर्नामेंट असि की तरासुब लीगता टॉस ngमखिबा ट्राउ क्वाखैथेल ना बैटिंग हाना सानखिबा मैच असि की अभिब ओवर कुंद विकेट मंगा तुरग रन चामगा तराबापन लोप ngमखि मैच असि की अनिसुबा इनिंग सानखिबदा SCCC सिंजमैना अपीब ओवर कुन यौदना ओवर तरानिपान बॉल मंगा द विकेट लोइना तुरगा सुमनगे रन मरपुद्रा मरी खक लौदना मैच असी रन कुन मंगा द वाइकी बनंकी मैच असिदा रन कुन तरुक अमदी विकेट अहुम लौब ngमकिबा ट्राउ क्वाखैतेल के ऑलराउंडर प्रियोजिना मैन ऑफ द मैच ताकी चथरलिबा क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi nungthil sanaki batana matoi soba liktena PSC khoyato na toss ngamdana batting hana sanana ba warem lokhi PSC की खोयाथों ना मैच असी की अपीबा ओवर कुंदा विकेट तरुक तुरुगा रन चामा कुन लौब ngमखि मसी की पाउकोंदा मैच असी की अनि सुबा इनिंग साना की बा YWC पासोइना ओवर तरा निपान या बॉल अनि द विकेट तरुक तुरुगा माइ पापु रन चामा कुन माथो इद लौदना मैच असी विकेट मंगा द माइ पापु ngमखि मैच असी दा YWC पासोइ की बैट्समैन उजालना बॉल कुंतरेत का रन याखै मंगा लौदना मैन ऑफ मैच ताकी चथरीबा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट असिदा क्रिकेट टीम कोन माथोइना सरुक यारी हे चथरीबा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट असिगी मखाथाबा लीग मैच अनि सानरगनी
कोलकाता की कालीघाट बयान चलीब जनवरी 19 19 फाव पांथोखदब ओयामा कप 2018 एशियन कराटे चैंपियनशिप सरू यारुगदब मणिपुर की सानोरे ऑफिशियल सिंह मिंग लाउथोले अखुब मरोल क्योको सिनकाय कराटे एसोसिएशन मणिपुर की ऑफिस की खंग यागनी है सेरोल खंगलगली ऑल मणिपुर ट्रेडिशनल बेल रेसलिंग एसोसिएशन अहम सुब स्टेट लेवल ट्रेडिशनल बेल रेसलिंग चैंपियनशिप बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तौबुल सोरारेल कम्युनिटी हॉल हौदोखरे चैंपियनशिप मणिपुर की तोान तोान मफम कया लाप सानोर क्या सरुक यारदना अथो एहन तानरी हौदोपकी थरम सोशल वर्कर एस प्रेम कुमार माइके उप प्रधान प्रधान एसोसिएशन की मेंबर क्या मियाम लोन सरुक याखी चैंपियनशिप खनकलब सानोर गोवाद पांथोकदब तरेत सुब NTWFI ट्रेडिशनल एंड पनक्रासन नेशनल चैंपियनशिप कुमजा 13 सरुक यागनी है। नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी अहम लोकसभ स्टेट एथलेटिक्स मसाना थवाई सानोरी ट्रायल सेलेक्शन कुमन लपा वेनेसडे पांथोलगनी ट्रायल मई पाकलब सानोरी ओलंपिक गेम्स इंटरनेशनल इवेंट क्या सरुक याबी खुदोंचाब फंगनगदौरी मणिपुर प्रेस क्लब पाउमी उनब नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर IS कोंथौजम स्टेट चाही 13 13 फाउबगी एथलेटिक ट्रैक इवेंट अहम है 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर लमजेल थवाई नुपा नुपी मचा सानोरी अखनब ट्रायल सेलेक्शन निपान कुमन लपा मेन स्टेडियम पांथोकनी ट्रायल माई पाप सानोरी गुवाहाटी पांथोकदब नॉर्थ ईस्ट ट्रायल सेलेक्शन सरुक यागनी लोनना मखाताना दिल्ली पांथोकदब ऑल इंडिया ट्रायल सेलेक्शन खुदोंचाब फंगनी ऑल इंडिया नेशनल सेलेक्शन फंगलब सानोरी मखाताब ट्रेनिंग पीदना इंडिया रिप्रेजेंट तौबी खुदोंचाब फंगनगनी है डॉक्टर IS कोंथौजम फोंदोकी मणिपुर की सेलेक्शन ट्रायल गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुला हौदोकनी लोनना एथलेटिक ट्रैक इवेंट मसाना पामजब ट्रायल सेलेक्शन सरुक याबियो है अपील तौरकली ट्रायल सेलेक्शन नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी GAIL इंडिया स्पीड स्टार MS अग्लियान मेडल हन कंपनी एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ मणिपुर खुसमनदन पांथोकदबनी लोनना स्टेट की डिस्ट्रिक्ट खुदिंग की मिहुसिंग सरुक यागदौरी अखोई हौरकलिबा स्पोर्ट्स की इंटरेस्टेड होइबा स्पोर्ट्स पर्सन सिंग अदुगा हौगलकलिबा नहा सिंग असिबो अखोइना अनोब इनकरेजमेंट मखोइदा अखोइना पिजबा याबा सपोर्ट कया म पिदुना मखोइ सिबु नेशनल अमदि इंटरनेशनल की थाकता पुखतुना अखोइना सिगुमलबा टैलेंट हन्ना सि अखोइना पांथोक सबि वखलोन नसि NYCS ना लखचबनी अखोइ एजेंसी सिंग डिपार्टमेंट सिंग पुनमकना अखोइ अमतोइना क्लब एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन मयाम ने अखोइ पुन्ना अखोइ अचौबा कोऑपरेशन अमा पिबिदुना अखोइ सिगुमबा स्पोर्ट्स पर्सन सिंग अखोइ की नौरिबा एथलेट अखोना माई पाकना मखोइसिबु अवांग थाकी हाइबदि इंटरनेशनल लेवल फाउबदा पुखननब होनबदा अखोइ पुन सरुक यामिनसि हाइब वखलोलसिदा अखोना सिंगसिनजरकांदा ngasi अखोना सिगुम्बा प्रेस मीट असि कौजबनी निपन सुबा हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप बी डिवीजन द हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गोवा हॉकी माई पाखरे हाइरी ngasi hockey championship asiki ahan basana ke लीग हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु ना मणिपुर हॉकी बो पांजल मरी अमदा अनिसुबा लीग ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात ना हॉकी गुजरात बो यामना लाक्सना पांजल 15 अमदा अहुनसुबा लीग ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया त्रिपुरा हॉकी बो पांजल 13 सिंगदा यामना लाक्सना माइति पिबंगम खिबगा लोना मरीसुबा लीग ना गोवान हॉकी बिहार बो पांजल मरी अहुमदा माइति पिबंगम खे हाइरी हॉकी इंडिया के मिये मखादा मणिपुर हॉकी न युबु ओइदना ngasi कुमलपाक एस्ट्रो टर्फ अमदी साइ तागेल की सानबुंग सतरिबा हॉकी चैंपियनशिप सिदा इंडिया की तोंगान तोंगान बा मफम सिंदगी लाकपा टीम कुथानितेना ग्रुप मरी थोना खाइदोक्तुना लीग मैच सिंग द सरुक यारी हयेंग चैंपियनशिप असigi मखाता लीग मैच सिंग सानरगनी हाइरी इमा मनीसंग मेमोरियल स्टेट लेवल फॉर ए साइड मिनी बॉयज अंडर 35 kg फुटबॉल टूर्नामेंट KSWC खुराई कोपाल माई पाखरे FIFA Under 17 World Cup के सानोई बोरिस थांगसबम दिखुमनथेम निंथोई ngamba anina ahan boina फुटबॉल सानबा हौरखिबा राइजिंग नॉलेज क्लब खयातोंग सानबुंगदा ngasi सानखिबा ahan लीगता ऑल टीम A उरिपो सरबन तिकनाबदि लायंस क्लब कांगजाबी अनिना मैच असि माई पाक्तबा यादि हाइना अकन ममोंगदा लाबा तौनखिबा मैच असि अपीबा मतम दमायोंग नरिबा टीम अनिमकना
Panjal amata sanaba ngamdana match asi draw satki. Sathaliba football tournament ki asi sana ki bani subal liktena. KSWC Kurai Kongpal ki sanaroi and Rahul amadi Robinson ani na Panjal ani ni aduga M Yoba amadi Panjal amaga sanduna Paida luang sama mo Panjal mga sina damai TV ngam ki Yangkom subject ki sentang makada Rising Knowledge Club khayatong na sindana club asiki sana bugda sathaliba football tournament asida football team ta ni pana saru yari hayeng tournament asiki makata ban leg match ani sanaragani. National Football Championship for Santos Trophy North East qualifying round the Manipur team mai paktuna final round sang mangam khari ngasi Mizoram ge Azol da sana ke group B ge aroiba league match am Manipur ge Sararoi NG Nausa na match asige kontra tare nam sang yangkai mapan suba minute sang da Panjal ani aduga match ki nifumari suba minute na Jerry Pulam ten Panjal abaga Chandra Meghalaya Panjal ahum ama da mai fi ngam ki bagalona thasi ke mapan da sana ke Manipur ge ahad league match am da Manipur na Tripura Panjal ahum sina da mai fi ba PK Haina All Manipur Football Association Assistant Secretary na Thadarokpa Serolamana Khangalakni. Taran Tusiba Kageba Football Trophy ngasitagi sana ba haukre Kyangway Youth Parent Club Kyangway Hebung Makong na sindana club asiki sana bung ngasitagi hokiba tournament asiki ahan mesta Mama FC Sagol Baring Sanaroy Sanato man match asiki mari amadi ni pumato suba minasing da Panjal ani aduga golmaina match ki kuntra mapan suba minata Panjal amaga sandana khagi club Kyangway mamang lekai bu Panjal ahom sena da mai thi piu ngam ki Manipur Legislative Assembly Speaker Yumnam Kamsanam di Kerau Assembly Constituency MLA L Ramesor kalonina lamdam nuti masak dara bamioi kaya na ngasi football tournament asiki hogdo pagi tharamatan sarung gyaki satariba football tournament asida maming leiba football team tratare dan knockout basis ta tournament asiki mapu oiba oinana ba to ehen tanari hayeng tournament asiki ahar match ta afa thobal amadi S Cube Osekonga anisu match ta na Angel Uripo amasung IPS FC Kansipur ani na laba taunaragani. Integrated Farmers Youth and Development Association in Faida Wangjing na silaga hoki ba December mga adagi hawdana punna team tara mari na sarong gyaraga Wangjing lailam tok pa sana bung sa tarli ba ahan ba in Faida Trophy 2018 gi ngasi sana ba final match ta Yubu in Faida na Wilson FC lamding bu goal mari amada maiki ba piram laga trophy asige title lawkre Arabada bulletin asige headlines amona miyamda thamjagi Inkom Dalasini Taramanga da Toki Chandel Army and Boost case the Senaba I and Tinker Balalo KYKL giving a National Investigation Agency NI and Pare Heidi. Kairau Kuno the IUS Hospital Sabaki Thabat Technical and Promotional Cell Koba Agency the Sinakre Agency in a blueprint hack Kirpaga Saba Horgan and Health Minister Zenta Kumana Pomokre. Social media ki paudi miyam na thasaba wari da bu miyam na thasaba thamnari ba media house singa ethics kang sakti haina IPR Minister Thongam Deswajina appeal torokli. India madi Myanmar ki mari phagan han bagi pandam da mioi kuntha mangana saba Manipur ki napi football team ama thas ki kun mari da mandale ki da impal tha dolak ni haina RKC da satana phondoroni amasung More Hospital ki ama tangar ba gynecologist doctor transfer to batara ba akan makhong jang sang selakani haina More ki lusing ko sina section wa thamlaki